obviously first we'll start with refuge, and then we will do the prayer. Then go manga time to skin angela manam ji kurchik siltena. Then barde sultena te gon silcha sino ju. Ta then deja nya upload chukan mo kar songi kan store son tole. Barde prayer 381 sonle yuji piazale. Sumge kichi gashik the barde sulte Instagram make upload chukan bo. The one that I've uploaded on Instagram 381, and in the text here I think it's 457 if I'm correct. 457 yeah. GPM option abdun. Hey. Ina GPM option abdun dile. Oh, tani tujichi sonam yang chan le 428 le ningpe tena isoksang kitab ningpe yongchen. Jaldo chole ningpao 428 GPM is subject to success ya. So mina ko GPM option abdun 457 tujichi rigzina mole. And then Instagram make upload chukan bo 381. Yeah, as usual, fold your palms, yeah, and then visualize, cultivate devotion and respect to your guru, whomever you consider to be your guru, and to the Buddha, Dharma, and Sangha. Sanghishus Gindin Suma Dene Tatpananchik, Mata Skapsu Chuchis Sambaji Kurte, Denis Simshin Samala. To all sentient beings, cultivate compassion and loving kindness. Yeah, and then with that we will do the refuge prayer. Manam Jikurbo Gomasilinia Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sanga Jizgis Kolaj Gabzonje. Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Los Chonzos Beskola Shkabzonje Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Tokje Beskola Shkabzonje Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sangha Jimbo Jelash Gabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sangha Chizkis Kolash Gabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Los Chonzos Beskola Shkabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Tokje Atul Beskola Shkabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sangha Jimbo Chelash Gabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sangha Chizgis Kolash Gabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Los Chonzos Beskola Shkabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Tokje Beskola Shkabzonche Manam Gadanyam Besem Shandam Jet Lama Sangha Jimbo Jela Shkabzonche. Oh yeah. With that was refuge. Oh, tenemos tanto manam jukur to nash kam rusul tenon jo teneta barde sul de po.
Zambulinga Jacton Mimampo Jishkila Nongju. E coronavirus is just eno teniante man pa zoom just Mimampo Jishkila no Simshan Mampo Jishanogle Buzik Mampo Jishanogle. Tsama tani childa wachini jinka markeches Bardina Gomilushes, Nyalvena Gomichas, Corvena Gomilushes. Tepia Bardu sulte postil tenogale. Tenete sinamata on sasangis postil chasino. Ale, teni mixal josina dajek chijin. O shmoten mataji yang, nyen tombogona, tonskan yudkak. Teguni piansil de no. Ale, teni an déjà shik. Matai o garne. Bollywoodian actor jik soale. Ningje. Ko Jawanjik, Sushant Singh, Rajput Ganbo, ko Rangsho Chate, ko Dajik Semi Dungal Mampo Yudik Dule. Mimampo, Jikonyat Mampo Drus, then ko Jik Semi Dungal Mampo Yongs, then ko Handel Chumayan, then Dikbar Ko Chidichin Koranjuk Pekachik, ko then ko Takmata, Korang, Rangsho Chate Duk, then ko Dikbatsor, Ninjitsor, Chesana, Kongatansosa Jawanjik Nokle, ko Chang, Chidichin Kurimitze no Koshkit Pujik Samsi Yudo, Jikchuan Samsemana, in Anteneko, Dikposon, Koepiang. Tene chidichin tongzon tse kis boshki mo tsoshe tons son basan tene ko anjik pardon terchi sepia izushigin ya ko pian ju. So yeah, there are lots of people who are dying every day because of this bad disease, and lots of animals, who are dying. Also lots of insects, they're all sentient beings, and they all have a right to live and wish to live, but they die. And then also, one recent sad incident that happened in India was that this young actor, who committed suicide, and I think he was going through a lot of mental pressure, and I think there were lots of bullying happening, lots of difficulties that he was facing in his life, and he just died unnecessarily, so I just want to, because he's also a young person like us, and I'm sure, I was just putting myself in his shoes, that I was thinking, he also wanted to be happy, he also wanted to have a good life, he wanted to do well in his career. So today also we're going to pray for him. His name was Sushant Singh Rajput, and I pray that he will be free from samsara, that his soul, his mind, whatever you want to call it, his spirit will be out of Bardo as soon as possible, along with all the people who are dying of coronavirus, all the animals and insects, and they will all go together to Sukhavati, Devachan, the paradise of Buddha Amitabha. So 381 Instagram itu, Namamai Mundaya Chukush Gumai Tower Dojobe Madash Gumai Lasrol Tabai Skunish Gumin Doan Denzape Denzash Gumin Skolash Kabzunji Shkumelus Jingumbo Kigini Shkumelus Betaso Semshanam Shkumenang we lower mingur shin Shkumarang o shespar jingelo Medar gume luz de borveze Chada shimbin tewa kunjanas Semnye majuran sar shakbayin Chivalam dolons bar jingelo Jizijiye nangwa gazbani Mezo wangbongani rimbenga Zozo yulnga jiglai jigdimdi Dimrim rango shespar jingelo Sacho melo namshe latimbai Luske zongjuros komshin kanaskam Toyal tong la arzo be vonyo ze Nije lamdo longs par jingi alap Namshe o sala la tim che o chay Nam wo nas bez ka je jelani
Rangje do ba zale jimbo je rimba rango jes bar jingi lo Nangwe nanda doa jedani aldawa shanda shedan las gyurpe Tokpa zum jor zazum gazbeze saldan randon dos bar jingi lo Chidbenanda meke tai nima shandan doja las gyurpe Tokpa jib junga bar gyurbani Jejin dan bezim bar jingyelo Tokbenanda mame bandalai Chidana lam dajan davosde Timulas gyuru dokpa donga tse Yanda jan bezin bar jingyelo Jiba usal jimbo sharwe tse Nanda shinda namga dawula Chedash gyaren shara davide Ozal mabundes bar jingyelo Tela minas namje boana Dewa minzam somana nawa Megdam cholam shalam kadango Gani goje war jingyelo Dezo zomena jeme amje Meda dondo nyalwa yedaso Shke go gane garje do Bawon kande so war jingyelo Kalde namshe bardor kambana Rangi shivar mashe nyendo dang Dobar zim lan me yicha tse Jadan dewa jod par jingyelo Wangbo gonzang lesman zondol dan Rirab dorje dendang ma yingal Mado kon la dome dod betse Jadan gyumar jes bar jingyelo Nilda mina los la dimame Zamba zamgiz donzon gorvarani Wang me jado lungir davide Ranzen rangwan do bar jingyelo Sezo deza yayo chama cho Dolbe nangwa domar sharveze Jishin shove ninglong langs panai Jolna rango jes bar jingyelo Renga jemba jindo sol gyur lai Dema dador jet bar gyur nazni Shizon de zonj gez bar gyur beze Nyez bar jiva jes bar jingyelo Chedan ji jima panjana Rani jiva yembar ngo sheshin Imo gajesh gyamnan zoveze Ranrosh gyavjo shes bar jingyelo Bardo yembar shes beze Ranglos largom dena zozalgom Laryan zonjo nido gomzbaye Da beş gölüz jarvar jingyelo Shinyil gamzo choldan azaze Doz de longje lansva daveda Doz don doz je derva lanje ze Chüzni rangda jes bar jingyelo Kadong aldan ozen rojim bar Odan degle tekjan davolas Jigbe trozo gyozo dado ze Dona daro jes bar jingyelo Deja jedan demo las görbe Gardan mardan nakbe jonyan la Rani lonya radon jigbe ze Rana dado jes bar jingyelo
Gandos give los ge zodoje garmar zedang o anabeo la me dondo ye danyalwa ye langarim jes par jingelo Shalme kandan labon dojo dan gangba gyonjo dair gyan benzo Kansan pa men don 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 gyur nai jada mixer da par jingelo Long ma jadin zadan gedas bas boba dobo don don la zozar Şkavçırın jubi nangwa jongyur nai Şkenaz ngan par jes par jingelo Rojo medan jazge kansan ton Gavi yitki nazdır joksem na Rango şeşin jiksma met bayi Nazgan dele dokpar jingelo Ngaldan gonski mize trado dain Dujir laske tedan rola cha Zuzge nazla jazbaş gezbeze Çadan jetba met par jingelo Pamala soş kenaz don etse Çadan mecin gömer jezbadan Nazlo rango jezbe tembayi Jemen algo gezba jingelo Golde magesh gewalen bana Deva centang galdan ongam Kolej gürgel damzeri dado Samjinsh gewalen bar jingelo Şkema dado onge nazen jing Dik jincüzlar çöt beskal varaldan Seve jandon baji zemşgeci Arzon be canco nyurdon do parejo Gölvaşazdan cazbe celadan Cünye ranji nambar da badan Dagyan samba nambar da bende Çedar mamba dejin do parejo Yataneta Destiny mata once sang silinju. After that we will do the rebirth in Devachan prayer. The one on Instagram is 209 Instagram make upload chukanbo. Nimger guiga dubju. Then once sang is done adara spatsama. Shesta shesa nokte inam jibgyal dunchul dunget 478 in ajaldan chodina kuga 478 jibgyal dunchul dunget. Once sang is yeah. Manzara sange nawa dayas daya zonjoy doje jembo dang yondo senban dojen dona lai sange chansen bamen gorge gor deshge manzara bado med bayi devay janje zave jingander Tajan dena zembe görma daş gevay jange barma çebaro Tero hoşgene nande jandon jo desganda ge molam da bayi Çokcu sange canzen damca ge gemen robore jinge alabdozo Daya da benzanca awan bodana yeso hai maho ngonzara sange nawan daya staya zojo doje jembo dang yondo senba doje dona lai sange jansen bame gorge gor deshge ngonzara bado med bayi dewa janje zave jengam der Tajan dina zembe görma taş kevay jenge barma çebaru Teroş kene nangde jandon jo desganda ye molam dabaye
조주 상계 장샘 담자기 갱면 조벌의 징기 랍도소 다야타 벤잔제 아완보다 나의 소하 에마호 영원스러 상계 나완 다야스다야 소조에도 제제모당 연도 셈반도 젠도 나라의 상계 장샘 밤에 고르게고 Dişki onzara badu med bayil deva canjı zave jingamdır Tajan dena zembe gürmada eşke va jangi barma çebaro Teroşkene nangde jandon jo dizgada ge molanda bayi Çokçu sange canzem damcaki Kengmen jopare jingi labdozor Dayata benzanji avan bodana yesu hai Çodu gelva jajagon zoni zolay jirang Dagi dizum gesaba goncho sumlan çot bambul Gelvestan bam belgöreci gevasem gonlango Jogon sangyas top göreci geza tamca çekdüde Dağjen güla min göreci dimye tane zozode Serenat men yamdo be zende saconan göreci Naje sembe görmadan deva candoş görecek Şkene badme kacede alüzden de la sangejo Chancho tone ceze do jol ben do Dembare şo el deva cange shinkam na sangya zot ba met ba jo Smolam da ben trong sa ye shinjo der Şkevare şo ami deva shi 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 yeah then then we'll do the dedication which is 399 the one that I've uploaded on Instagram Sumgya Gupchu Gurgu Instagram ek upload chokan bo gewash moches ya Senamandi damja zikbani domne nizbe janam pamjede Shkega nanje balan tobaye Shidbe zole joan jolvare sho Jambal bave jidar kimba dan gundo zambo deyan de jende Teda kunge jeso dalo jing Gewan de da damje rabdongo Chancho semjo rimboche Maşkez banajge görecek Şkez banyamba met bayang Kongne kondom belvar şoy Gewan di Şkevo gon sona yeşe zozone Sena yeşe lejon ve dambaz koni topar şoy Yancu tujici. Thank you to everyone for praying together. And now we'll do some meditation. Now the answer meditation section. 10 minutes meditation. Oh yeah, everybody knows. Get your bindu. This small round object. Put it in front of you, 3 feet away, roughly on the floor. Then take your left foot. This is the left. Okay.
message liver of Lama can Campachino, Yaspano, Yunma, left by Ultra Chong as usual. Yeah, you Campa Yunma Bush. Then you make Katoa Yaspa Bush, Hagomago. Oh, yeah, left on top of the right on top of the left. Hago, Yunme Katoa Yaspa, bike you per die. Oh yeah, if you can sit like this. If you can't, then you just sit normally how you sit in a cross-legged position. Yeah. Or if you have problems in hips and knees, then you can sit on a chair. Oh yeah, then duksa, then check adjust just ale skera varchi don ting jingsyudna. Sabijik ministry ped dukus pasam. Kamsam just demo just uspo. Oh yeah. 10 minutes, right? Nor the Gunterschu Portland 10 minutes. I want to make sure it's 10 minutes, not 10 hours. Yeah, I was just making sure. Right, this is the right, okay? On top of the left. Yeah, you make a door, yes, ba. Buying you per dying. Back straight. Yeah, shoulders open. Head slightly bent forward. Good check, do no coaches. You would say Nan can so shanchmana. Do it's ignando on you. Katami Bushian. So on. That's also possible because you want to Nama organs of Katan to stand to Pale. It's all just you take do not cook Nantale. Then Mikpo, Pechik Pestele. Eyes half shut. Mikpo Pechik Peste. Cults a big peste. Mouth also slightly open. Tip of your tongue touching the upper palate. Yeah? Still the Nikato Yarkin estate. Me put the wishing big bracelet. अपने पैरों को पद्मासन या वज्रासन में रखिए हो सके तो अगर आपको कष्ट है तो जिसे हम जमीन पे बैठते उस तरह बैठ जाइए अगर कमर और घुटनों में दर्द है तो आप कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं लेकिन पीठ को सीधा रखिए छाती को बिल्कुल खुला रखना है ताकि सांस लेने में कष्ट ना हो सर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना है बस थोड़ा सा आंखों को आधी बंद करना है सामने एक बिंदु रखना है और अपनी नजरों को बिंदु के ऊपर रखना है मुंह को भी थोड़ा सा खुला रखना है और जीभ जो है उसको ऊपर वाले दांत के पीछे ऐसे करके रखना है बस सांस बराबर नाक और मुंह दोनों से बराबर लेना है दृष्टि को इधर उधर मत देख के केवल बिंदु के ऊपर देखना है बस अपने ध्यान को अपने मन को बिंदु के ऊपर रखना है दृष्टि के जरिए योर गेज शुड बी फिक्स्ड ऑनटू द बिंदु small round object the size of a pea you know the size of a small marble just focus your mind on that gaze intently और हमने बिंदु को जानबूझ के देखना है केवल दिखाई देना नहीं है अगर केवल आपको दिखाई देता है तो फिर आपको मन भटक जाएगा मन को हमने दृष्टि के जरिए जो जानबूझ के देख रहे हैं जिसे हम दूर से देखते हैं ना वो देखो दूर से कोई आदमी जा रहा है कोई आ रहा है उसी तरह से हमने बिंदु के ऊपर अपनी नजरों को टिकाना है ऐसे करने से मन को बिंदु के ऊपर केंद्रित करने में आसानी होगी sembahyang sa noksikhyang sa te dewa sembahyang mashuk if your mind gets distracted starts wandering here and there bring it back rest it on the bindu अगर आपका मन इधर उधर भटकता है तो आप वापस लाइए
दृष्टि के जरिए बिंदु के ऊपर रखिए। बाहर से जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसके ऊपर ध्यान को अपने जाने नहीं देना है। शरीर को बिल्कुल बिना हिलाए, आंखों को भी बिना बंद किए दृष्टि को बिंदु के ऊपर रखना। बस कुछ पलों में आपको मन भटक जाएगा, लेकिन फिर वापस लाइए, फिर बिंदु के ऊपर केंद्रित कीजिए। हमारा मन जो है वो हमेशा थका होता है, क्योंकि हम हमेशा मन को कुछ करवाते हैं, या हम कुछ पढ़ते हैं, या हम कुछ देखते हैं, या हम कुछ सोचते हैं। और जब हम रात को सो जाते हैं तब भी हमारा मन शांत नहीं होता है, वो काम करता रहता है। इसलिए हमें सपने आते हैं। तभी हमें 7-8 घंटे सोने के बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं तो हमें थकान महसूस होता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो रात भर भटकता रहता है। असली आराम जो है मन को, तन को, वो तपस्या से मिलता है, मेडिटेशन से मिलता है। इससे आपको बहुत आराम महसूस होगा। आपके सोच विचार अपने आप बंद हो जाएंगे। Rest your mind onto the bindu. Don't let it wander. After a few seconds, if you start thinking of something, if it starts wandering, bring it back again and again. हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा देने के लिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। मन को ताकत, आराम और ऊर्जा देने के लिए हमें तपस्या करना होता है, वो भी रोज 10-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, जितना भी हो सके। आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आपके अंदर करुणा और मैत्री जैसे अच्छे गुण आसानी से पैदा हो जाएंगे। दूसरों से मित्रता बनाने में आसानी होगी। कोई भी काम हो उसके ऊपर ध्यान लगाने में आसानी होगी, क्योंकि सब कुछ मन के ऊपर निर्भर होता है। मन नहीं है तो शरीर केवल एक चीज है, एक वास्तु है। बस मन चलाता है सब कुछ। लेकिन मन को हम हमेशा भूल जाते हैं। केवल हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं। दांतों को तो हम धो ही लेते हैं, बाल और मुंह और शरीर को तो हम धो ही लेते हैं, कपड़े तो हम पहन ही लेते हैं, शरीर की देखभाल तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन मन की देखभाल हम कभी नहीं करते। उसकी वजह से शरीर तंदुरुस्त होने के बावजूद भी
शरीर तंदुरुस्त होने के बावजूद भी, स्वस्थ होने के बावजूद भी मन खुश नहीं रहता। अजीबोगरीब विचार आते रहते हैं, हमेशा दुख में डूबा रहता है, गंदे गंदे सोच आते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने की सोच आते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाने की सोच आते हैं। दूसरों को तो प्यार और करुणा करने की तो छोड़िए, अपने आप को भी प्यार और करुणा, मैत्रिया करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि मन हमेशा बेचैन होता है। Usually 10 minutes. Tanyandring sapik hindi na sapik tangindo. Dandre Himachal ne izuk followers mampuji bitik dukle karja varjani ele. Tanyang matate ka nampa mampu yote no. Somba san konguni yang dia mes mampu le bara. Jiji yang parpara hindi na sik sirsit mana. Tane hindi na sapik sapijuna. Somebody take Hindi husband. So thank you. I was speaking mostly in Hindi today because now there are lots of followers on Instagram from Himachal, from Chispa and all that region, and lots of people also from the plains of India, from the cities, and they were requesting me to speak a little bit in Hindi, and so I was speaking mostly in Hindi today. It's a beautiful language, Hindi. Anyway, thank you so much, everyone. Samara Tujichi for joining me once more, to praying with me, to giving me the opportunity to accumulate good merit, to discuss Shantideva's great work, to meditate, to pray for all sentient beings. Samara Tujichi, ngai tsosmoka dangchisele. Ngeramon samoshkyote, teni chos choches, chos silches, teni jivaleza kani zuk sachin mo, shunchuzikan mo ngata discuss choches, moka dangchis mo Tujichi, justinele. Teni chik ngata meditation choches, tronskan goni pias, molam silches, dovari duisimchen, tam chite pian, zamninga jide yonches pia, molam silches, home gapches, te samanga nyampo ngerangoni, rox choches la, nyampo. Thank you so much. I think there's only like 5 days left. So let's try to make the best use of it. Zoom in. Live stream I think I have to sleep for a few days after this whole, this live stream is finished, to rest. Thank you. Julie, please take care of yourself. See you tomorrow at 5 o'clock. Julie.